Amukugambaho kw'ekisembo ashabire gavumenti eri omu butegeki okutwariza abesimbire abakuhakanisa gavumenti omu businge kandi akushaba ab'ebyokwerinda okurinda obusinge. Bya campaign n'okukoma kwa mwaka kwija njya kusaba tunge peaceful campaigns njya kusaba ba government especially NRM kutocharinga aba opposition kiboko tia gas n'ebikehe. Bishop Reuben Kisembo ajwekire abanyadini 16 omwe harimu n'abakanoni bana. Bishop Reuben Kisembo ashabire okukora emirimo yabo n'obwesige kandi bakachendeza okushabiriza omu makanisa gabo. Kibaho indida kuba Yesu bakali munsi muno na yido nawo kabaho abantu ndindi bajwa kandi batera barahira usanga ndi bakora ibyo tutasemire so ngoza kunja kutera abeza bitinywena madara gona mu besugwa mukono gwesugwa mu tantangesa tutasemire. Obo ebiro bikuru birimo nebihika abebembezi b'amadini baterera abantu omuranga okujaguza n'obujunanizibwa kandi n'abazire kwegesa abana babo emirimo eyomuka. Tonga kubujukya abantu baruhanga okujaguza n'obujunanizibwa okwerinda ebintu bisobora okutwiha ombomezi bw'enseno muruga abana kubabyanisa bakagwara muhinya bana bakozese bakore. Omugandi obwihanga lyerekerire kuhendera omwaka omukuru n'okutangirira omusya State Minister w'ebyempulizigana n'okuhabura ihanga Godfrey Kabyanga Baluku Kime agambira abanyamakuru bo muri Kasese Municipality ngo embera ebyokwirinda erije hagati y'ihanga lya Uganda n'ensharo ya Congo kandi ngo nebyo bushubuzi nibigenda kurungi omumeisho. Even hate and security to ensure nothing happens to Ugandans during the festival seasons. We want them to celebrate their Christmas holidays in a very, very cordial atmosphere and without any fear at all and without any interruption. Amugambaho n'abanyamakuru Minister yashaba abaturage okwerinda obwe barukosa engudo ombwiro obu obwebiro bikuru arukushaba abavugi okurekeraho okuvugisa ekimama hamwe n'abarukuvuga basinzire okurekeraho. Celebrate responsibly. Don't just over celebrate during Christmas because you can easily harm yourself. And for those who are going up country, I just wish them journey mercies, but please drive carefully. Ebyo bikiryaho ba pastor babarokore omuri Kasese beshororize aha Grace Cathedral okushabira ihanga oburyorekerera akaruru ko mwaka gw'2026 kwa sababu wewe ndio unachagua wafalme, ndio unachagua twaomba kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu tukitani mapenzi yako na mkono wako. Now I'm in Kasese district leading pastors, reverend and bishops to pray for the peaceful elections in Uganda. Guruguru government yatuwadde obukuumi era abantu babadde beebuuza nga beeralikirira nga bagamba ku kyabadde Kasese omwezi oguwedde musumba kiri kitya. Gasha kwa Justin Nyakaisiki na Mate Isaac ahagwa Tayari West. Kazi yako itendeke. Twasema asante kupitia jina Baba na Mwana na Mtakatifu.